Ja sam Trst, vi ste loze, u meni živite, ostanite u meni. Hvaljeni Isus i Marija, dobrodošli u naš novi Framlog. Danas se nalazimo u Požegi na susretu Hrvatske katoličke vlade. S nama je danas i Framansička Sovica. Pa pogledajte kako nam je bilo. Ja sam Trst, vi ste loze, u meni živite, ostanite u meni da plodom rodite. Ja sam Trst, vi ste loze, u meni živite, ostanite u meni da plodom rodite. Zajedništvo stvarajmo u vjeri vezani, Krist je